ତମେ ଝିଅ ହଉଛ ତ ନିଶ ଦାଢ଼ି କ'ଣ ରଖିକି ଆସିଛ? ମୋର ଭୁଲ ଆଉ ଏବେ ଅଛି ପୁରା ଏଇଠି ହାତକୁ ଲାଗୁଛି ନିଶ ନା ଖଡ଼ା ଗଛ ଏଇଠି ଦେଖା ହଉଛି ନିଶ ଅଛି କହିକି ଦେଖ ଏଇଟା ନିଶ ହାତକୁ ଲାଗୁଛି ଆଖିକି ଦିଶିବନି ହେଲେ ଆଖିକୁ ଦିଶିବନି ହାତକୁ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ମହେନ୍ଦ୍ର ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଚାଷ କରୁନାହାନ୍ତି ସବୁ ଉପୁଡ଼ିଯିବ। ତ କି ରେଜର ମାଇଲ କି ସେଟା ଅଛି? କେସ୍ କରିବା ତମେ ତାଞ୍ଚି ହେଇନି କେସ୍ କରିବା ସେ ଆଉ ବାସ୍ ଆଜି ଆମର ଗୁଣ୍ଡ ଭାଇ ଏବେ ଆଇ ଆମର କନକ ଆଇ ବାସ୍ ଇଏ ହଉଛି ମାନେ ମେକଅପ୍ ପୂର୍ବର ମେକଅପ୍ ପରଟା ଆମେ ଦେଖିବା ଯଥା ଶୀଘ୍ର। ଛାତିରେ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇ ଶୋଇପଡ଼େ ଘର ଗଦି ଦେଖିଆ ନାହିଁ ରିଙ୍କୁ ଟିକେ ହେଇଯାଅ ହେବି କହନ୍ତି କ'ଣ ପୁରା ନୂଆ ବୋହୂ ଭଳିଆ ମୁହଁ ପୋତିକି ବଇଛ ଇ ବାପ ଗଲା। ଆଚ୍ଛା ନିଶଟା କାଟିନ କି ଚରିତ୍ର ଇଏ ପୁଣି ଏ ଦୁନିଆର ଏକମାତ୍ର ନାରୀ ଯାହାର ନିଶ ଅଛି। କହିଲେ ରିଙ୍କୁ ଏଠି ବିଶାଲ ଚାଲିଛି ଆଜିର ବ୍ଲଗ ଅପଲୋଡ଼। ଇଏ ମମତା ବା କୋଉଟା ପିକନିକ୍ ଗଲେ ହୁଅନ୍ତାନି ଶୀତ ଦିନ କୋଉଠି ଯିବା କୁହ ଭଲ ଜାଗା? ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରଣପୁର ମଣିନାଗ ପାହାଡ଼ ଯୋଉଟା କି 1352 ଉପରେ ପାହାଚ ହବ। 1352 ଉପରେ ବାପ ପାହାଚ କଲେ ହବ କିନ୍ତୁ ସେଟା ହେଲା ନାହିଁ। ହେଇ ଆମ ଚିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ଆସିଗଲେ ରାସ୍ତା କରିଦେଲେ ତ ସେ ପାହାଡ଼ ସେ ଗୋଟେ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ। ସେ ପାହାଡ଼ ବୁଲିବା ସେଠୁ ଆଉ 5-7 କିଲୋମିଟର ଗଲେ ଗୋଟେ ଅସୁରକୁମାରୀ ବୋଲି ଗୁମ୍ଫାଟେ ଅଛି ପାହାଡ଼ ସେଠି ଗୋଟେ ଝରଣା ଅଛି ସେଠି ଭଲ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ ଭୋଜି ଭାତ କରିକି ମଜାମସ୍ତି ଗୋଟେ କରିକି ଆସିବା ହେଲା ଆଉ। ରିଙ୍କୁ ଗୋଟେ କାମ କର ତମର ଅଛି ଏଇନା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବ ଯାଇକି ସେଠୁ ଚିତ୍ରାଳୟରୁ ଯାଇ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି ଯିବ କହିବ ମତେ ସାଇଆ ଦିଅ ନିଜେ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିଦବ ଆଉ ଗୋଟେ ଧରିକି ଆସିବ ଗୁଣ୍ଡାଇବା ପାଇଁ। କ'ଣ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବି? ହଁ କେମିତି ଗୁଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସର୍ଚ୍ଚ କର ହାଉ ଟୁ ୱେୟାର ଶାଢ଼ୀ। ମଜାକ ମସ୍ତି ତ ଚାଲୁଥିବ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଓମେନ୍ସ କଲେଜ ରାଉରକେଲା ମୁଁ ପଢ଼ୁଥିଲି ଯେଉଁଠି ସେଠି ଛାଡ଼ିବାର 3 to 4 years ହେଇଯିବ ବଟ୍ ଏମିତି କିଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଅଛନ୍ତି ଷ୍ଟିଲ୍ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଆଗକୁ ଯାଇ ବହୁତ କିଛି କରିବି। ଆଣ୍ଡ କଲେଜରେ ଯେମିତି ଥିଲା ମୋର परफॉर्मेंस थिला मोर एक्टिविटी थिला जहाँ भी थिला मो रियल लाइफ रे भी सेती की स्ट्रांगली सब जिनसे हैंडल करके आगु को बढ़ी कि गोटे बहुत बड़ा कही एंड थैंक यू सो मच सेती होप मो पर रखते बिकॉज सिचुएशन एमती किसी हुए टाइम एमती किसी हुए कि मो निज ऊपर भरोसा हर दिए बट यू नो यू गाइस किसी एमती जिन कही दियो एमती मेसेज कर दियो या फिर कॉल करी किसी एमती कही दियो जमती कि मु माने मजबूर हो जाए कि यार बैक टू फॉर्म जो पड़ो फॉर्म को। थैंक यू सो मच थैंक यू। एक्चुअली तुम सहित गोटे प्रांक होइछि कहि दियो भाई तमे ना ये रिहर्सल अच्छी काली शूटिंग हाँ काली काली साथ देंगे भाई मु की कथा काली सकाळ मु पूरा जीबी आजी तो रात्रि जनो तुम प्रतिशत तुम के जीबी मु सकाळ पूजाडा अछि मते पूजा करियो अछि कथा तमर कोन पूजा से के है तमे कोन पूजा पापा सब करियो पापा केमति करियो ना नन्ना पूजा करी मु पूरा पूजा भी करबी ना मो जहां करबी कि सन्ध्या रिहर्सल ना कर देना रात्रि पूरा ऑन नाइट कर दे रिहर्सल कैमरा ऑन कर दो कैमरा आसी ही नहीं ऑन कोन हो कैमरा जिबा रसुल कोट जाई धरि पळे एबे
ତମ ଗାଡି ଆସିଛ कॉस्ट्यूम पिंधि रिहर्सल करिया गुंडई गुंडई आज शूटिंग नहीं ना आज रिहर्सल टा ना खाली नहीं आज कॉस्ट्यूम रिहर्सल अच्छी ରାତି ଭିତରେ ମୁଁ ଯିବି ମଝିରେ ଘଣ୍ଟେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଛଅଟା ମୁଁ ସେଦିନ ଘଣ୍ଟେ ଯିବି ନା हाँ तुम से कही रिहर्सल पर घंटे घर को जीवे तापर से शूट करिए ठीक अच्छे काली शूट करिया नहीं ମୋର କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ତ ଯାଇ ରାତିରେ ଛାଡ଼ି ତ ଯିବି आज आज समस्त बदला नहीं आई समस्ते आज शाढ़ी पिंधिब ଆକୁ ତ ପୁରୁଷ ଘର ଆମେ ପୁରୁଷ ନାରୀ କି ତ ନାରୀଟା ପୁରୁଷ ଭାଇ ठीक अच्छे सेमती थोड़े करिया ମତେ ବ୍ଲାଉଜ ହେଲାନି ତ ତାକୁ ମତେ ବ୍ଲାଉଜ ହବନି सी काली ट्रायल नौले चित्रालय ब्लाउज किसी ब्लाउज हेलानी किंतु गुंडई खतरनाक देखा नेल पॉलिश ଅଛି नेल पॉलिश लगा 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 ଚୁଡ଼ି चूड़ी अच्छी चूड़ी आई सी गड़ी गले तमे कोन पाला करी जीव ये की अवतार तमरो स्वयं कन्या विषय कथा होते से तुम रेडी हो बोधे माने झील मैंने आसिले तुम